ole tuntum politics huanga chuan Mizoram zirna insang ber MZ iwa zirlai meitei nula chet dan ten om tak chungchang hi kan ngai thladona social media vela kan lo hrenwal to me MZ iwa zirlai pakhat meitei nula Teresa Ningthau Jam Horticulture Aromatic and Medicinal Plants a PhD timek chuan meitei hel zo na thlak te chunga poira thlak tak khoi thin tu arambai tengol tan donation a khon ni a hriat ani a he video po hi social media darna sa hle keini Mizoram mizo ten kan unaw Manipur mi te ta na thei top chu a ve bur khona kan support line kan zirna insang beratanga hetianga ma ala tamai hi mizo thalai te thina tirima zon chua du rum pol po an om hial ni enan soi amai ro chu ami mal taka achunga thil thalo thlentir ero thil thabera ni lawanga dan anga malak ero angai ngeyang he nula hian tun hnaya Manipura 31st unit arambai tengol ho hna poisa fai cheng sing ni a hlan ni in alanga donation hi Mizoram University chunga an khona tanga mu ni in a soizuya kan hriat tur chu MZ iwa hian mizo chau ni local an tam hle a Manipur atang le state danga tanga ron kal te puan om nual ani heng zinga hian meitei zirlai engamozat an tel ve a azat tak hi kan soi thei mai lova professor zinga le teaching staff zinga te po meitei an om nual bokani heng hawa tang hian ve bur hi a khon ni om takani a video viral a hian Manipura 31st unit arambai tengol ho mun ma vakalin heti hian a soya kuki ho thana tur silai mu in tla chamti kan lo hria a silai mu leina tur poisa tlem te kan khon hi in man tangkai ngei kan be sei ti in a soya kan soi to ang khan meitei nula hi MZ iwa PhD ti mek ni in an soya video a korwar hanula hian keini chuan thil dang eng ma kan du lo kuki ho zong an vaya tha chimi vekani kan du ti in na soi hemia soilai hian an nui zui bok hetianga midang thana tura thuk taka in rola chutiang thil sual ra phlak tual thana atana man ro tangkai tak ni chu dan mita tang po ina himdon ho lo ti na ni kan hriat angin tuna hian Manipur an la buai zela an buaina hi arilina thuk hle kan hriat vek to angin Manipura ram nei zim zok le mi pui tam zok meitei lam hian ram nei zau zok zo na thlak te chen na hi an ota an dua chu sak dan mol an zong ani kha zo na thlak te chen na chu reserve area te an puang thul meitei te schedule trai pa da turin na satakin an nora chutianga an malak na du lovin tribal solidarity march na yin zon ha thak lam chu an pung kho ma Manipur ngorong hi ngani kha khata tang khan Manipur chu mei puina tuam ta ani bera meitei lam chet ron dan kan threvek to me India mai ni lo khovel hriat khopin nun ron na an lan tira zon ha thak nula te sarua ka chain kong an zo puya khatiang ang kha tun lai in do na huna po hian a thleng to ngai lo khatiang angaten omle an state le meitei nam mai ni lo khovel muwa India ti mual phona ten om takani veinen central lam chuan malak na lian tham tak an kalpui hria ta ni lova Supreme Court order in chen khat an manual ti mayani rong takin kan zo na thlak pui David Chiak chu alu tanani a atantu Manipur sarkara security personnel ni in an soya social media thalak finfiana thalak an pholan chuai nuwa po khapa khaman ani thom kan hrelo an state sarkar an mipui le an police te chu tuna buaina hian an tangrual hle ni in Manipur zo na thlak lam chuan an soifo hei hi thil dik tak ni in a hriat boka dik taka duty thin central force a big takin Assam Rifles te chu meitei lam hian nok an ti em thina an duty na atangin an hek chuak thul Assam Rifles laka FIR te an the luta chutiang chuan kongrang rangin ma an la state chunga security deployment chungchang hi state thu nei na ani ve boxi awangin
hemi chungchanga hian zo hna thlak te hian har satna an tok na sa thin hle meitei ho le tlang mi te dai dan na lai na duty zinga mi Manipur police te chu chuak turin zo hna thlak lam hian voi duai lawan ngen to a ma se lak chua kim tak tak an la ni lawa an buaina hian re mela la pulovani he buaina hi buaina satli ani lawa in tha chimi ton vek du khopa huat na mai sa chuana kang to na hei wang hian silai le ral thuam dang nen anin ve ton renga akha to kin silaya puak le dur mai thin chu an in huat na chom nung tur chuan malak na thar an nei ton ve ve a buaina hi hun rei tak ala om don ti chiang turin pol pahnih te hi anin so nget tial tial ani ole Manipur buai tran tir khan Manipur mizo omte atam ber chu zirlai an ni anni le midang tam tak chu mai te nun rong pong sual rat nam hlawin Mizoram an ron tlan ho hloma Mizoram atang point tam tak Manipur lama mai te an ho ve boka ma se mizo mi pui te kan fel ema Mizoram chunga mai te om te ti nat kan tum lo zia te aral muan zia an hria ta wang te tlomngai pol le pol dang ten chu tianga Mizoram mai te om te laka tharum kan tho don lo thu te nen thu chua an siama Manipur le mun danga tangin mai te Mizoram an ron kir le hloma thlamuang takin an khosa chhota ani kan zo hna thlak pui te chunga mizo mi pui te sentimental hi mai te Mizoram om te hian an hrek hopinarin oma MZU Mizoram zirna insang ber kan naya PhD beingat he nula phei hi chuan mizo teril ru hi a hreviau in a rinom bok kan zai dam na le zai kan do na te chu rem changa la in kan zo hna thlak atam thai ang ber thi na tur hetia silai mu le na na ve bura lo khon vel hian ril ru atina a thin a tirima a omna nia an soi kumtluang hostel an ti atanga po chua mai du po lo omta po ni se thil makani hawlowang Manipur buai nu hian mizo te hian meitei ho hi kan nel vak to lova kan ngai na te chiam lo kan unau te laka a che thei ang berle rampo chu sak vek tuma an beina awang le biak in po za zo lova nom sip bol na na an man sakte chena in tam tak an hal saka wang te meitei lamin kan unau te an ti du da awanga kan thin rim em la ya kan buzol nge ya trangai hetia meitei nu la in thanhe malo ngai ve em mai hi pomzam thei ani hawlo mai mizo namta na ding fo thin MZP an ron in per tho ngal ata MZU lama leng lu tin hetiang hian thu chua an ron siam ngal rap mai MZP in meitei hel pui tu zirlai chungchanga ma an la mizo zirlai pol MZP General Headquarters Aizol chuan ni somni pakwa January sang ni somni palit lai dar thum le achan ve khan MZU registrar le Dean Students Welfare te mu in meite hel arambai tengol ne na silai muman tur khona hlan tu MZU hnuaya PhD tilai Teresa nung thujam chu zirna achun zom theilo na tura mala turin angen MZP hruai tu te chuan MZU thu nei tu te hna MZU hnuaya PhD Horticulture Aromatic and Medicinal Plant ati mek hi ti topa azir mek hi ti topa azir chun zom theilo na tura mala turin ngen na an thelu tani MZP chuan hetianga huang tau taka Mizoram chunga zirlai ni mek meitei nula in meitei helta na donation alo khon hi poi ati in angai thu tak hle a mithiam zirna sanga zir mekin namle nam in kara buaina ti chuaka tipun lun thei tur zonga ma ala hi pom thiam haratia MZU hnuaya zirna achun zom thei to lo ngei nan malak chun zom zelan tumani MZP te inche thatak zetani inche dan hi inti tur tak ni pona hriata Mizoram meitei zirlai le hnathok te laka that kan chua lai le kan unau te hetiang khopa an khoi chung po in kan rama meitei om te himna kan du awangin kan la in sum ram ani lai hian kan buzola tanga hetiang walau tak mayaten om taka meitei nula lo chet na hian mizo te thina tirim thar hle
Imphal khopuya mizo zirlai engemozat na thok an let le to ni in an soya hei hi kaini lam chuan fin fia kan nei lem lova he nula chet angkhan Imphal khopuya mizo omten hena kuki zo tan ve bur khonin meitei tam thai ang ber that ula chu kan du ber ti in mizo tu emo phusata viau se meitei lam hian chu mi chu an thata ni lo vek le an ron ho nge na rin oma mei chia ani ngat phei chuan an pong sual lawang tia soi thei lovani pong sual hrat nam anga lar hat an ni to awangin chu tiang chu a thleng lawang tia soi thei lo kong le lama chuan Imphala mizo na thok le zirlai nom le nual to a helai aizola meitei lo rik rap chiam kha a fin thlak ber lo mai thei engkim hi a ho emo a ho anora tharum manga chin fel hi kan thlop tura ni lova dan anga malakna nataka kalpui ero kan ti tura ni nge yang he thil thleng hi tharum thona achanga ni chuan Mizoram versus meitei angin thil akala lo oma kan zirlai te le na thok tam tak Imphala an ve mek ti ero hretla ngila a tho me